Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai malurus si Pema. Busi-busi to ni maruka busi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari lalana aywan nikmat barakaih, kita sudah memasuki malam ke-11. Nayiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 1 sampai malam 10 itu dikenal dengan bulan atau hari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah meroli rampir lalana aywan nikmat barakaih. Jadi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari makadana salatun muhlikatun. Engka talusifa iwadingi solangi rupa tawe. Batuana ada narekuripun newi talusifa ari lalana atu tongatta idi rupa tawe. Majapu maka solangi ri aleta nenia maka solatoi ri padatta rupa tawe. Ina rupa sabar magi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafatika ki hari tujunna yesifae dari kuam mengi ini sebagai umat Islam angka ki belewi ia talwe sifat. Yang pertama nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari itu syukun muta'un. Yang dari itu sifat kikir yang dituruti. Sifat akad dikange ia makbolewe rilalanna atinna rupa tawe. Sehingga tofan ritata. Na bagewi yero akad dikange rital duwewe. Yang pertama engkariasa tatrun. Ya sange tatrun maka dipalawi waramparanna lau rilisa bolana. Sumpama si dilakai maka dipalawi yarega maka di malengi balanca benena. Itu termasuk dalam kategori tatrun. Ya. Nah sabab mabiasa tonga tuan ka kasilakai bene meloni joka papai mak balanca nelo di kilakai na deni ale padahal ang kamua. Ya. Mereka apa bu deto gaga makro kue. Magi nariko ang kamapa koro maka deto panritata nariko maka di ilakai na se dia rupa tau ai makunri pak guru ye. Ya, tingkalinga bu. Nariko maka di se dia lakke ribenena de na marigaga bu yenno yero di na laketa den marigaga yenno ya sebab guru ki menau tetapi maka dan reguruta nasaba akad dikenna yero lapola ke riti bene meloi mak balanca benena na dinalangi ritujunna kebutuhanna keluargana ede na marigaga nalang alena dengan syarat maka dairo jumlah duina laketa ya laiwe sesuai dengan kebutuhan pada hari itu. Nah, misalnya rekeng alina kajuta, alina bereta, alina balita, apa lo kijo kapasai 50 sabu jumlahna ada na wajib lebih boleh riero. Nah, kapan lebih daripada itu, maka itulah yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Angka saya dicerita maka dan tahu temaka kadina ribenena. Melo jo kapasai mak balanca benena nadina werengi balanca. Maka nemi bawa ini gagadiku. Ya. Akhirnya disesakan nih pakaian nari benena nangka di naruntu 500 sebu. Ya. Maka dela benena itewe kai. Onale rol bidina la kaina na pana perikanto dina parpadangi. Makutanai lakena makada o makna. Dega gadi taruntu ki suaraku nasa. Pasa demeto gana sedita. Jadi mato makada dega gadita. Akhirnya mapakuli rosi runtu ni tokat die tiba to macicingit. Nah, jadi yang pertama tatrun maka di paloi waramparana di sebolana. Ang katoto matua maka di paloi waramparana lori anakna.
Nasuruh juga mengaji anak-anak, nalengi lipat kafe-kafe. Padahal mega rudina. Nalengi aku rabonyo, dek mana nalengi aku baru lo mengaji anak-anak. Nalesi songko tapanyu. Songko na nene na nalengi. Itu tahun nero songko benenge de gago do cilina anak-anak. Ini tamatana. Nataruh lopo. Batuan ada maka dipalawi waramparanna lori anak-anak rigoan kana melo ripasikola anak-anak. Ya. Yang ketiga angka total maka dipalawi waramparanna lori alena. Alena sendiri nak kadigang. Contoh, nareko bosi-bosi mapakai ye, angka tu tahu angka otona ribolana tapi na cari nelada otona. Alat birangi ma motor ma bosi-bosi na ya otona pak bosi-bosi. Ini pernah kejadian di Sengkang. Angka tahu na sabab oto baru kurang nali na waktu bosi-bosi mapakui. Akhirnya dia na melok pasu otona. Alat birangi alena si babenena si gande mak bosi-bosi na iya pasu otona. Akhirnya ma motor tak pasolai ban na motor akhirnya kecelakaan mati di tempat. Yeriasa maka dia naunu alena rigon kana akad dikena ri alena. Ini golongan yang pertama tatrun maka dipalawi waramparana lo rilis bolana. Nah catu agama tai golongan yang pertama. Yang kedua angka tu riasa al-bukhlu. Biasanya al-bukhlu maka dipalawi waramparana ri taulenge. Maka dipalawi waramparan nalori bali bolana. Nariku angka palele sumbangat tama. Ya. Pak biasa tuh kateroki koro kada dilarang menerima sumbangan. Ya. Apalagi maku pengke yang palo na bagian ki panitiata. Iro ampalo pak ko wadingi itarima su story baja Pak. Biasa sih tapayalu pe yala Pak doko canggurin ni. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipalawi waramparanna lori bali bolana. Saya dicerita. Cerita ya cerita. Nariku mabal ya roto cerita ya dewa bale ya. Asa batongan ya bawing kalingan. Cerita ya cerita maka damagai dia to boleh joka bertamu ri bolana. Na yero bolana to riolota de gaga palawa tangana. Batuan na ada agi na pego tawe ilala mana cerita. Kan kanang kata boleh na assalamualaikum, nabali waalaikumsalam tama gitu dah. Purana na patuda to boleh na joka ni mapalawai ilalang. Narapi 15 manne mapalawai na solo si pemang. Narapi si tangajang mapalla si waye na solo si pemang. Ede poro nasuk to ane to boleh na. Narapi si jang mapalawai kirlala imur na jama asal mapalla si waye isolo si mapalla si isolo si. Gangkan na mangingi mata aja to boleh na gorasi sangi boleh salim makada. Taro na masima de masolong. Gore ilala makada dampak de mata jeng. Nareko mapake cara tabu dupe to boleh marajiki lolonga baraka. Marajiki lolonga baraka na sabah magai iya to boleh we nareko angkari bolata TV sisa kupa mati. Nareko lesu to boleh we ribolata itu mendapatkan ampunan 1000 dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melayani tamunya dengan baik. Sehingga makadan dari guru Taki Haji Muhammad Harisa. Narampe makadai nanigi to. Tuanawi anu macanni to bolena majapudena tuna perasa ipadina amatengang itu tahu. Jadi bu narikuan ka to boleta kalamana itombongan ni. Sabab mage tungkat tempuna yarona itu polewe itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yana riasanya maka dipalawi waramparan nalori taulenge. Apalagi Pak nariku engka tau mendre ribolata akata melo sumbangan. Nah biasa tuh kalau mana ya cubunga yaron taruh kadi. Cubunga nariku engka tau tiwita sama kadai melo sumbanga ye. Ko na cubunga. Nah padang anak kada padangi mater to pole maka deka gagah. Macubur yawana kasoroe ranjangi. Na yero to boleh na palele sumbangangi ni tapu ajina. Maka dani maka tegilo tomatata na sai jokai mabila. Maka di yero na palele sumbangangi nariko pale mapakati sabadangi ambota. Nariko jokai aja lalo na lupe pace ajina. Na sabay rita ajina por mompo. Na subuangi to boleh na padahal yero si tongat-tongan na to angkewe. TV marelo sumbanga wadi mi terima kasih. Maka damagi na perlu ki terima kasih maka dia syukur maraja ka angka ki
Nasabah magai, citongan-tongan na angka si melo sumbangan itu merupakan pemberian tiket untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini yang kedua, al-bukhlu. Ayana he narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari lalu na hadisa na makadana al-bakhilu ba'idum minallah. Na iya to sekke to makadie mabele pole rikung Allah taala. Betul na ada deni podi to makadie rikung Allah taala. Wa ba'idum minal jannah nania mabele pole ri surga pamatena pung Allah taala. Marajing ita masuruga to makadie. Kemudian wa ba'idum minan nas nania mabele pole ri padana rupa tau. Asabaya ti di rupa tau icaca tu to makadi. Ya. Jangankan idi to makadie sendiri na caca to kadie. Ya. Jadi to kadie na caca to kadie. Contoh engka se dito jok minra pante ri bolan makadwe ke sita pinrang mana pante talo ka pake malaliwai sai deni apinrangan to ki pake wi sesanna alena jok minra to ki bali bolana sawe ta pinra ka kasi motorota sai deto ni apinrangan na sapo ka dipa dero na sa dingalena makada pura matole na makadi jadi to kadie si tongat-tongan na caca to kadie. Nah ini yang kedua al-bukhlu maka di palawi waramparanna lau ri taulenge. Yang ketiga nasan rigurusta ang kariasan asyuhu. Yasanya asyuhu bos na kadie. Ya. Tiga yasa bos na kadie maka ditoni masampajan, maka ditoni paloi waramparan nari agama na pung Allah taala, maka ditoni paloi waramparan nari sebolana. Betuan ada kadina kadie. Ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah terutama ini makun reye ayro penguluta Siti Hadijah wadi mancaji akacir melebi. Magi nancaji akacir melebi penguluta Siti Hadijah. Ya. Nasaba sewa waktu engke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewi ripopanna penguluta Siti Hadijah. Jadi Pak desa tu nama rega to lewi ripopanna beneta. Penting aja na ripopanna beneta tahu Ya. Ripopanna mo beneta dia nama rega make apalang itu. Bakat ditangani bawa beneta, ya apalah meraja itu, apalah, ya, apalagi nariko to makaroban. Nah, sebaya itu nariko berhubungan ki mapa corona sa agama ata papa dia apalana nariko to makaroba teluratu unta. Ya, jadi nariko lesu ki matu bosi-bosi teluratu unta ilolongan. Dia nomor gaga. Ya. Ayar pengulut Siti Hadijah, watunna leu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tari marunu-runu wai matana. Tari marunu-runu we matanna dan kana tati we matanna panguluta Siti Hadijah kanna wirupana nabita. Maka secara spontan pasadingin nabita. Makutana ni nabita maka Siti Hadijah aga pasabara mutari. Yero ga pasabara mutari na saba engkamu capu waramparamu mupake ari agamana pungala taala ye baru patariko. Maka de panguluta Siti Hadijah suruna Allah taala yero malak dapat patarika. Nah sabak melok mo pak masumbang hari agamana pung Allah taala ngacapu ni waramparaku. Ah bangsana binya pakai ini marigagi pak bijak. Dina pa ada beneta sebaliknya tosi ibalui ulawanna na ipatama ki masige na noko lakina. Nah magi na noko lakina ibalui ulawanna na sabat tamari masige untuk ya sumbangi. Tari penguluta Siti Hadijah magi na teri na sabak melok mo masumbangi waramparana na capu na batuan na ada puramana ni nasumbang agama ri agama na pung Allah taala. Akhirnya maka Nabi Hadijah celle komitai we rilalan na wajuku ni ta panguluta Siti Hadijah ang kamanan ni papenya ma angkewe ipasajangan ni panguluta Siti Hadijah ari pung Allah taala. Nah, biasa Pak ya. Ini ibu ki boleh biasa mo to tari. Biasa mo to tari Bu ya, biasa ki tari. Asaba dalam rumah tangga itu pasti mah biasa tari. Cuma yero tarina dia na bada tarina panguluta Siti Hadijah. Yero tarina nasaba 10 ni to laba janci na maka de hidup pa fisikola 2 kuintal na pokoknya linga ulawan na dia na kajagian. Ayo na ropa tariwi. Jadi Siti Hadijah irjami to tama suruga nasaba angke malabo hari agama na pung Allah taala. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah. Beloka Pak Guru ki Pak Duangang. Iya naba cewe pengulutan Nabi Sulaiman sehingga mancajewi Nabi yang paling kaya. Nah, melomoki Bu, pada yang kali ngata pakasing pasti saya mengulangi mati. Ayero pengulutan Nabi Sulaiman alaihissalam
Di dalam sejarah de nagaga sogi yero pengulutan Nabi Sulaiman. Dari sekian nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, de gaga sogi pengulutan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah yena pengulutan Nabi Sulaiman alaihissalam riwayat tudena pana sogi purek joka-joka. Riset dia dar, riset dia ala, naruntui batu lopoi. Angka batu lopo naruntu pengulutan Nabi Sulaiman. Waktu nanita batu lopoi we macin Nabi Nabita pengulutan Nabi Sulaiman alaihissalam mite maka agar ilalan batu. Akhirnya dengan kekuatan Nabi Sulaiman nakka batu na fesai na panita koror ilalan na batu we ternyata engka ula akoror ilalan na batu. Nah rilalan nero ulae neita pengulutan Nabi Sulaiman wa ula macomo mapikri pengulutan Nabi Sulaiman tegi monro mala andre ye ulae na macomo paye tu idi narekon kata molopo malah jelas itu manre batuan ada narekon kata maluku pakalina batuan ada munri pinadena na maegegan andre itu makoro falsafana pada ni ulae mapikri pengulutan Nabi Sulaiman peko carane ulae dega Andre, wadit tamay winan niya dito gagalalang alin ng matsu untuk sapa na Andre, magi na macomo. Akhirnya makutane pengulutan Nabi Sulaiman, wahai ular, ula, aga kira-kira rupa sabara mo macomo. Nasaba nasampo ko batu de gagalalang ikong matsu melok mala. Nandre sapa Nandre na niya dito gagalalang binatang lain untuk masuk di dalam batu itu memberikan kamu makanan. Maka dia penguluta, maka dia mulai majapunna engkawi bere-berewe nautusuk Allah Ta'ala si mata tiwirka Andre asosok. Maka dia penguluta Nabi Sulaiman aga boleh membaca-baca. Na wereko kaistimewaan Allah Ta'ala sehingga engka bere-berewe nautusuk Allah Ta'ala mereko dale. Nah, ini perlu ritangi aga perlu dibaca. Maka dia mulai engka paduangan si mata ubaca ayena rubaca sehingga engka ka ngajami pung Allah Ta'ala kehidupanku. Maka deni Nabi Sulaiman pagurungan na padongan na. Maka deni ulai subhana man khalaqani walam yang tani minar rizki. Subhana mapacingi pung Allah Ta'ala man khalaqani iya pancegingka walam yang tani minar rizki na niya de na lupaika ritujun na dali. Ayena hay na baca pengulutan Nabi Sulaiman dan kan riweritongannya atau gira pengulutan Nabi Sulaiman sehingga menjadilah dia nabi yang paling kaya pada masa mapamula Nabi Adam letu makukue de bagaga cosogi pengulutan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sisa meniulangi. Aku niro insyaallah sungguh disambungi. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.